Pekuna Ewarning, Manchawan, Barkawan, Huka Lagu, Pa, Cochapa, y Chariatinas, Huklaro, Cochapa, Yaparitinas, Huka Supeyok Nona, de demoniado Nuna, Jesús ta Rikana, se Nuna, Panteón Cho Purek Nuna Tanak, y que se Nuna pa Pakas Papis Purinak Calafacho Kayanak bueno, más ya no pekayam. Kayal. Yeko o yana. Epitana siya nuna kaparil kayaril purina ampi papis, unak papis. Limpo sige. Huino nakuna rumi kuna tasariko kashka rojo cuerpo un tapis. El limpo nagna, limpo nuna kuna pis manchagna. Cadena kuna tapirachi reachi limpo. Lasa ka rumi kuna wampis wata yakshi perjeta pis limpo rachi reachi. Cadena. Henash Jesucristo man shamurnen con korikiko. Nina. Dios ya yapa. Hatun Dios patsurin imatatak monanki no kawan. Henash Jesucristo tapuna. Ekakta kayanki imatak hutiki. Henash noja kunaka tropam kayanena. Huk ejércitum kena nuna rurincho kayan. Henash Jesucristo karkona he supekunata he nuna pita. Supekunana shroa kuyana nishpa. Amakara karayame to wak me mampis sino kakara karayame taka kuchikuna kekan ishke waranka kuchikuna helaman yekuri yayanapa nishpa. Henas kuchikunaka limpo demonio he supekuna yekurikin lokuyer limpo kochaman eukuyana hechona shenka kepa wanuriana. Henas ke kachakashka nunaka tranquilo na kekana. Henas mitzak kunana Heta ricarning manza kashka eukuyana markanman willako. Yapan nunata hecho willa seguro patron ninkunata kastankunata amigunkunata willa payarhan. Henas shaka karayamuna pueblo pita Jesucristo kankanman. Itaririana he demonio nunata he loco nunata kachakashkatana shumak bistirishka ka juiciuncho cabal shumak Jesucristo van parle kakta. Henas niana Euki marca con apita. Imatatak monanki. Henas Jesucristo. Henoni acting. Lancha man. Yohanampa que kachona. Kuti kunampa. Que kachona. He kachakashkanuna. Nina. Jesucristo. Señor Jesús. Eukuyashun. Apa kayame. Pusha kayame. Henoni tingnash. Jesucristo nina. Manam. Más bien, ewar willa paki, kasteki kunata, yanaseki kunata, amigi kunata, imanomi Dios kachakati sharjonki, nishpa, eshi allapa espantaki kanaj, que Dios ruranjan. Entonces,